Avdisutnitema koja me biringiumlatano taro ek ashabi. Lesoro anaftano Sa'id bin Amir el-Jumehi. Manushkova dunja lukoja kijao ahireti. Razumijem šukara koja lafi. Manushkova dunja lukoja kijao ahireti. Manušese koja navredingja ništa kava dunja luko. Hem sa susikileste. Hem sarčači pase. Kava dunja luko itano hovavno. U prokasoro hovajbe but manuša perena ko ispiti. Hem ko testi. A kaja dunja kobor vredini najšužo opis i sila. Keda navedinela pe hem primjeri dela pe emaki. Hem penela e dunja navredini kobor e pak tarimaki. Akava Sa'id bin Amir el-Jumehi sarterno insani jivingiani Mekka. Sine mušriko. Hem dikla so desini pe maškari lesoro narodo. Saro narodu lavgjola kodui kupe. Jektane palo Muhammedi alaihi selam. Au duito kupa tani kupa koja igarena pireta biatia. Hem angena te mugarene Muhammedem lesere sled benikon. Buni mo insani. Kodalaleti pandana voi hidayeti uputa kileste. Jek sabai dok pravdilo diveani Mekka. Pali lufta, pali bitka ko Bedr. Dok mirno pravdilo dive eketu ke glasia. Sarte pene uzbuna. O velikanja bare manuša tari Mekka vikinena. Sae manušen tikloven taro pire kera vrial. Tik ne bare, pure eterne. Murša, džuvla, savorete džan ko ektan ko avikinela pe te naim. Tan te naim tano dur tari Mekka 10 kilometrija. Pa pema iklile sao manuša vrial. Bare tikne, murša, džuvla. Terne purane, savore jana kotan kotevikia kala manushate ke dempe. Abhelo Sa'id bin Amir el-Jumehi iklilumi lime. Pasar siumle terno, siumle perdos naga, perduku et luko. Hem tarodia gujva guringiuma tavavu duri anglal. Te dikhav savu iznenađenje. Spremingjamen je akala manuša sovikijamen te kedamen. Ke dalu muduri anglal ke dikava je ke manuše panlo kolancija. Panlo kolancija. Ratvalo, čalavdo, posavdo. Bila panlo kolancija pa vucinena lea kia strano una dela pe sare clavi. Pa vucinena lea Qatar pa una dela pe zoralo. Hemodova manuško avikinela pe hubei muslimani. Astargele o mušrikija hem kazninenalja. Pa irinena kala velikanja tarimeka hem penena sar kasoro dad, kako, dajo, bilo kotari familija na kla ili ulomu dardo ki lufta koja sine anglal eke tu menge prilika akja kvajtano amal taro Muhammedi alaihi selam pa sar ko mangela nekavel neki kali plov. Avula sar ko avela čalavile, sar ko avela posavile. I sa gare doja malte tirinenale. Vazdingele kojeg sar učio tan hem pučenale. I si tut li nešto da ek žela ti spunina tut ke anglali ka mudaratu. Ma ojaj sima, soj si tu. Ma dozvolinen mangete këldinav samo 2 rekati namazi. U redu puno, daj tani tiri volja i si tu pravo kodova. Bujrum câldin. Lela cu amanuș, pohari, smirimo, câldinela, kodea situația, dui recatia. Palo su završingjao namazi, kaphanenle, hem karazapetinenle ko krsto. Hem kavenle se, kapučenle, dali bimange, dali bivoline, akana, cu akava momenti, cu akava vakti, tu te ove khere. Tu te ove khere rahati, tire čavencar,
tire romniaia, tire familia, ako tiro tante avelo Muhammedi. Irina kwa manushe puna, wallahi na. Wallahi mene bimangav. Mene bimangav to av kere rahati mirno mire familia, ae Muhammede samo ye karo te posavelo. Samo ye karo mate posavelo le, me sa akawa ka trpinao. Diclavi și o manuș na nei kai tejal, ca mudarenle, vas de la peva sem kere la ya Allah. E kya kana ka teitane ke dinge pe saula. Ya Allah mudarlen penela niye ke olen darma acha. Ko doa momenti wa kiri akava Sa'id bin Amir. Uf. Ket peya ya Allah mudarlen niye ke ma acha olen dar, na sar ke nešto posagyama. Me precindilele le pe naim atacati. Nese mudarghea kale manushe. Palo doa desinghe pe nesave buciani Mecca. Doga jaya tarukolo manusha bisterghea kale manushe su mudarghele. Ama o Sa'id bin Amir el-Jumehi na bistergheale. Sarghealo dive o voleta rigodina știi calel. Na știi calel. În penela na nakla but o Sa'id bin Amir el-Jumehi prihvatiau islami. Taridar tena starle o koa manuș so dova kergea. Taridar tena starle e dova o kole manușe siriket pe ya Allah e ketana kateke dime mudarle nsaji e kesteni e keolen dar mamuk macha. Emov taridar prihvatiau islami. Pala keri. Tarodoa Hubeib kas mudarge siklilum neko vor bucha. Prvo butiso siklilum kai bizodini na ne hayati. Bizodini na ne hayati. Hem bizo žrtva u manušte prinosini na štite uspini. Pa makar odja žrtva da te ovel, u manuš piro hayati te prinosinel. Manuš mora te ovel spremno palo su kudjaku islami, mora to spremno žrtva te prinosini. Nekada žrtva kađal sa stipa, nekada barvalipa, a nekada hem insane soro hayati ili le soro životi. Abdullah siklilum da kaj le soro mangipa prema lo Muhammedi alihi selam tano čačutno mangipa. Nasara kala mangipa saro manuša so mangena e presednikon, e kralen ili na jena bilokas na neo doa mangipa. Čačutno mangipa sineko akva manušket pučlele bili tu mangea kana tove kere rahati mirno tire familia ako tiro tanta avelu Muhammedi alayhi salam wa kirgian na ne bi manga ofta avela kate ame rahati towa aule samu e karote posavel makatar dikola savo mangi pasine e ashaben premalo Muhammedi alayhi salam palo doa kawa ashabi Sa'id bin Amir kerela hijra tari Mecca jalani Medina taro te ganiom no ulav gyola taro peikamberi alayhi salam palo meri bay peikambere soro ovela te pena uzalo Ebu Bekr palo Ebu Bekr avela sar khalifa Omeri radiyallahu ta'ala payek dive Omeri kava kerlese o Sa'id mangava te bichalaftut ano Hims ek provincijani ano Sham mangava te bičalavtu tu duriem te vodine muslimanen to velenge sar presedniko Irina kojem bila Omer mači mange paripa mena mangava to am nika se presedniko mukma te obožavinave Allahe sar meso džanav mla vallahi na isi te dža lelem bičalje mangal te bičalje pučelle mangali to dredinatu kek plata Mana mangala, dovoljno mangja klasu i sima. Engelo. Palo ek vakti, eke tuke tari Sirija, tarodoa gav, avela ek delegacija ani Medina. Pa kerino omeriem kapučel. Isili čore ko tumaro gav. Isili čore ko tumaro gav, te spremina nešto im te bičala, te pomožina. Irina klama nušaj pla, oja, isi čore, kozo mangea. Omeri ker mange spisa ko taro dola čore,
hem amen ka spremina harji ka bichala. Kerena kalama nusha spisako hem anena ko omeri. Lelo omeri o kwa spisako prvo kilista itano manush ko avikini pe Said bin Amir el-Jumehi. Irino omeri mpuchela kwa akawa no doa itano manush su bichal gyana minge tola minge president. So itano ofta unai choro anugav. Subhanallah ofta unai choro. Oya penala. Na kena dive anole soro ker yagna tharela pe sarbi hapete spremini pe lelo omeri penela hilada dinaria em chivela nikesa em kerle se selami taromeri khalifa kala hilada dinaria nek pomojinel pe lelo manushau koya kesa igaren lese den la nuas lela kwa ekesa pavel ke dikel pare prva lafia janena swa kerja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lafia kola kedane neko na primer merela tarneko tarosuneti se manuște wakeri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sasi ame Allah ese msale se kerin amen kedeke tu ke okotar le siro nishungiale so wakerja kuna sulo sau musibeti astar gamen tena mudo omeri se jaune siromika e mangla but omere na nešto pobaro tarodo na sushetul pobaro tena na shagio muslimania kuda e klufta na pana pobaro na sodo alo dunyaluko tu nishtinela men do ahireti alo dunyaluko tu propastinela men do ahireti irine siromie binela pautara situt lestar dur yarne kuma ka pomojinema oya ka pomojinaftu avakari leno kia kesa hilada dinarențar ulaven kopotik ne kese hem sau ulaven ništa pese na muken palo ekvakti o Amerika jalani Palestina ka osvojinio kuc ka lelo kliči ataro kuc hem car irini pe akanatari Palestina ka irini ko gav kote tano Said bin Amir pa ke dingepe o gautne te denle sar dobrodošlica te denle sar ekdoček ke dingepe o manusha o la manusha uvek kinelen žalbe uvek kinelen kritike uvek sine nezadovoljna slična sine sar o manusha tari kufa ale ko omeri puma ja omer amen isiamen te jalinamen ko doa manush običalgjan to lamen ge sar namestniko sar presedniko isiamen te jalinamen un proleste irino omere puma subhanallah mi sinema poverenje prileste sarakana până vikinen la carite dica ko so isitumen te roventumen u prileste vikinenle avelo Said irile se omeri puma o Said akalama nusharo vena pu pritute pate shuna soyo doa pucela e manushen kisoste jalinena tumenu proleste penela na iklova rano sabalea mashkara la mende te kudurinek de palopodne avela mashkara mende irino merem pucela e Saide o Said soya kawa waker irino Said bin Amir puma wallahi butma e mrsko te wakera tara kawaba pošto pucea kawa kera puma mena nema sluga ko kerko abi završina mare buča a mirovnina neka derite spremini HP mire čavenge pa me uštava mesinava o HP kerava završinava džina parvarava lente čalon mena štita ro kertiklo dobro irino meri pučela je manušen ko so pana rovena tumen penela palijacija sar kuela kere celora džiko sabaj ole niti neko dikela niti neko šunela so gotovel amen našti ava džileste irino merem pučela levaker soja kava penela wallahi mtaro kava ma je mrsko te vakerava puštea pošto pučea kava kera ma pa odive posvetiumle manušenge ama era tani mire gospodarea le se ibadeti kerava câldini odiveitano emanushenge ama eratani e Allahea irino omeri pucela emanushen koso pana rovena tumen kileste papuma isiek diveano masek
Kai niko niti dikelle, niti shunelle, niti diveste, niti rakiate. Irina omeri empuchele o Said soya kawa. Henela tumentsar sujanen mesium nai choran ogav. Hem yedin ogad shei sodikena uprimande tano akawa. Paik dive kumasek birinawa keda ikalawa meshea thovava hem mukava teshuchon. Hem nashtikloa mashkaro manusha sajiko teodoa ekshei nashuchola patela palem turawai mashkaro manusha tikloa irino omeri empuchela si tumen nipana kosotero entumen lai si amen so mai si dive keda tano mashkara amende ama gojaya tano manush otsutno sarte peneo manush nane pea nane shukar goja irino omeri empuchele o Said soya kawa Henela Omer sar terno siumle dok jivingiumani Mekka na siumle pana muslimani siumle prisutno keda mudarge e hubeibe kwa manusu wa kergam ki pochetka Henela dia slika tari godina shtiklo manda Hemdan dana sisimo dia dar tena starelma o manusu wa kerga ya Allah ke kateke dinge pesa pa mudarlen Henela keda zamislinama kodoa duboko mekret na shalgyoa Irino merem alhamdulillah so Allah dinga miro mishlinge prema oleste tena meninav ikali omeri kesa hemani kesa hilada dinaria hemdelle balem delle pare lela kwai kesa njalt kere pazine na kana avela lesiromi ki dikna pare bakerge alhamdulillah Allah so dinga men harite pomojinamen ko amare bucha Irino omeri empenula o Said bin Amir pire romiake empenula somi sinea te da ujile te da borgi o kolese ko akairina la menge akawake da kuela menge pana popo trebno pazina kana ekshukar khair limi hanuma sosna chinela penela ako kera gahar sartu somi sinea wallahi to la men zarzado olno Primer todo Victor Amarero minha prova só passou se a menina amarou do assusto lá né com lá me com a ver né aqui a manushi pela qualquer sartu me sinea wallahi kai com lá men sarzado irini akawa erma shur hayda men kada borji Allah esse wallahi que irina men que da pana pubuter kawalani amenge leno kullahi lada dinaria hem jan ulaven que diau dovica Leno kullahi lada dinaria cerena kodelia emjan kodumol la yetime ulaven pali ulavdem ništa pesena mukle hemakava manush si penjardo kodova so je dunja lukoja kijao ahireti subhanallah ek poukati kala katar nekada o manush na neka deri te kerel da ek hairli buti bašu islami abo Allahi diale mali Hemmalea barvalipaya šajte do resel bari deređa ko Allahi slučaj da si neko ashabija Ebu Bekr radijallahu ta'ala an samo hajri samo kerga pire malea pire barvalipaya jer možda avde u manušana nesposobna te keren daveti te vikine nekasku islami ili na džamne sa javera buča aba kaderi tane parenca malea šajte keren baro hajri Leso manush nikad mate podcenini nijek delo ameli te nam kakva sitnica naka pomojinel maništa na torojtano te kere a uspehi zavisinela taro Allahi volina Allah etu prostine amengem tumengem te del khairi taro akla beshiba wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin